Khotso weso, dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso, mme mo ntse re tsepame hodimo ha metheho ya phuputso, mme ne ntse re shebile mona mo etswang di-experience kapa di-experimente, mme ho sebediswa ho itseng ho etsa experiment. Jwale re ile ra bua ka ho hlohla moya, e leng ho etsa manipulating kapa ho etsa dimotlolo kapa ditshwantshiso, simulations. Mme re tswele pele na ho thwe eng ka ho hlohla moya, e leng manipulating, dimotlolo kapa ditshwantshiso, simulations. Ho itswe model jwalo ka experiment o reretswe ho arola, ho etsa isolate le ho nolofatsa, ho etsa simplify ketsahalo ka sepheo sa ho nyakurela, ho etsa inspect ka botlalo le ho fumana lesedi le molemo. Phapang ke dimotlolo tse fanang ka boemedi, e leng representation ba ketsahalo, e leng tshwantshiso, simulation, bo bontshang dikamano dipakeng tsa basusumetsi, di-variables. Dimotlolo di sebediswa ho tshwantshisa kapa ho etsa mimic, semaka, phenomenon, ho fapana le ho arola, isolating jwalo ka experimenteng, ka sebopeho sa ho se hlohle moya ka sepheo sa ho fumana lesedi la ditholwana tsa ho hlohla moya. Sepheo sa motlolo e ka eba ho hlalosa semaka, ho thusa jwalo ka sebopeho, structure se hlophang, organizing, le se qanollang, analyzing, lesedi, kapa ho thala, explore, kapa ho hlahloba, ho testa, mohopolo, hypothesis, e leng ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho. Ka di-experiment ho hlokeha, ho essential, ho utlwisisa system e kang ngayane ho semaka, ho phenomenon, ho kang ka ho etsa motlolo, le ho utlwisisa na basusumetsi ba bohlokwa kapa ba bohlokwa ke bafe na, hape ba kenellana kapa ba etsa interact ka bo bona jwang. Sebopeho e leng form sa ho tia, sexual, sa motlolo se ka eba motako, diagrammatic, e leng ho tshwarehang, ho physical, kapa ya ba dipalo, mathematical, e leng maths. Dimotlolo tsa boleng, tsa qualitative, di tsitlallela dikamano dipakeng tsa dintho, e leng entities, ntle le ho leka ho di etsa dipalo, ho bolela ntle le ho di quantify. Athe dimotlolo tsa dipalo, dinomoro, e leng quantitative, tsona di hlalosa dikamano, hape di otla botsekeng ho metha, ho meshara boholo, e leng boholo ka tsela ho thweng ke magnitude, boholo ba tsona. Ke tlwaelo e etswang ho beha leihlo, e leng ho check-a, ho otla botsekeng, accuracy, ha motlolo ka ho bapisa le lesedi le fumanweng mabapa le lesedi le bokelletsweng kapa le collectiweng. Ho mohlala, e leng case, wa sebele, actual, o motlolo o tshwantshisang. Ho teng mekgwa, e leng type, ya mathomo ya dimotlolo e meraro. Wa pele ke motako, diagrammatic. Wa bobedi ho tshwarehang, ho physical. Wa boraro dimotlolo tsa dipalo, maths, mathematical, kapa tshwantshiso, simulation. Dimotlolo tsa motako, e leng diagrammatic models, di bontsha dikamano tse fapakaneng, interrelationships, tsa basusumetsi, di-variables, e pampiring. Di bontsha dikamano tse fapakaneng tsa basusumetsi, systeming e pampiring. Mokgwa, e leng type, o tlwaetsweng, o familiar haholo, ke technique ya ho toroya kapa ya mmapa. Tse ding di pepesa kapa di etsa portray dikarolo, di-component tsa system,
le tikoloho ya yona kapa di bontshe sesosa se tliswang ke kgokahano, link, causal links, kapa ho hokahana dipakeng tsa basusumetsi systeming, kapa ditake di etse motako chart wa kopano wa organization esita le ho fana ka mongolo kapa record ya motako, diagrammatic record wa monahano ya motho ka dintho, issue kapa boemo, situation bo itseng. Ho taka e leng diagramming ho sebediswa hangata ho thala kapa etsa explore ka moo dintho di etsahalang ka sebele, real life situations. Ka sepheo sa ho hlahloba kapa etsa investigate na basusumetsi ba bohlokwa ke bafi systeming le mokgwa mena o ba susumetsanang ka ona na ke ofe. Ho phamisa kutlwisiso ya maemo a kopaneng e leng a complicated le dikamano tse fapakaneng. Ho phamisa kutlwisiso ya maemo a kopaneng le dikamano tse fapakaneng. Kutlwisiso e fumanweng e leng entsweng gain e ka sebediswa hangata ka hong, contracting, construction ya motlolo o tshwarehang o physical kapa motlolo wa dipalo, maths o mathematical. Jwale dimotlolo tse tshwarehang ke boemedi, ke representation ba bo mahlakore a mararo, ke representation e leng boemedi bo mahlakore a mararo, 3-dimensional, ba ntho e leng object ka boholo, scala, scale, bo nyenyefaditsweng. Dimotlolo tse hlophetsweng kapa tse devised ho etsetswa morero wa phuputso di radilwe ka ho ikgetha ho tseba ho hlahloba kapa ho testa basusumetsi, di-variables bao e leng kgubu, central ya bothata, problem bo hlahlojwang kapa bo etswang investigate. Dimotlolo tse tshwarehang tse physical di ka eba tsa boleng, quality e leng qualitative, kapa dinomoro e leng quantitative. Bothata bo bong ba mathata a sehloho a ho rala e leng designing models tse tshwarehang tse physical, ho hlahisa kapa ho producer lesedi, data la dipalo le dinomoro, quantitative data. Ke bothata ba boholo, scale, bo nyenyefaditsweng kapa nyenyefatso ya boholo, scala, scaling. Ho ropoha potso, na disebediswa le dibopeho tsa matla, energy, di itshwara kapa di etsa behave ka ho itsebisa identically ka boholo, scala, ho itseng? Hangata karabo ke tjhe. Ka ho boitshwaro bo fapaneng ba disebediswa le di-material bo tlameha ho tloswa, bo etswe compensated for. Ho hlola bothata ba boholo le scala bo nyenyefaditsweng kapa nyenyefatso ya boholo, scaling, ho ka sebediswa mehlala, di-prototypes e leng mehlala, di-prototypes ya boholo e leng scala bo felletseng moo ho dumellehang. Medumo kapa disebediswa le makgetlo ao modumo o atolohang ka ona kaofela di lokela ho etswa ka boholo kapa scala bo nyenyefaditsweng ka ho nkela hloohong boholo kapa size bo bonyenyana, e leng hona le moo ho ka bontshwang motlolo wa dikarolwana tse tharo wa patsi wa festival hall o entsweng ka boholo bo nyenyefaditsweng ka morero wa ho hlahloba kapa ho testa boleng, di-quality ba modumo sebakeng kapa spacing se ka hare se internal. Jwale medumo e leng disebediswa, di-material le makgetlo ao modumo o atolohang kapa etsang refurbishing times ka ona kaofela di lokela ho etswa ho boholo, scala bo nyenyefaditsweng ka ho nkela hloohong boholo, size bo bonyenyana.
Dimotlolo tsa dipalo kapa ditshwantshiso le simulation di bontsha ditholwana, di-effects tse kenellanang e leng tse kenelletseng, di-inputs tse fapakaneng tse kenang ka systeming le ho lepa ditholwana tse latelang. Dimotlolo tsa dipalo tsa maths kapa tsa tshwantshiso simulations di bontsha ditholwana, di-effect tsa tse kenelletseng e leng di-inputs tse fapakaneng tse kenang systeming le ho lepa ditholwana tse latelang. Disebediswa ho lepa boemo ba lehodimo e leng weather, ho lepa tshebetso performance ya disebediswa di-material tlase ha maemo conditions a itseng, ebile ha di kopantswe le dimotlolo tse tshwarehang di ka tshwantshisa sefofane se fofang. Ka mehla ke dimotlolo tsa dipalo, numbers, quantitative, mme di arotswe ka dihlopha, di-category tsa sehlooho tse pedi, e leng motlolo wa deterministic, e leng ho fehla kapa etsa generate ditholwana, outcomes tse tshwanang tlase ha qalo le initial ya sehlopha set sa maemo a tshwanang. Hape ntlha engwe mo le ho noha e leng stochastic, hona ho bitswa boemo bo ho sa qaqang e leng uncertainty ho bona, ho leng teng ho sa qaqa ho bona. Motlolo wa lotho jwalo ka ho tshela ditekete ka katibeng ho ntano fuduwa ho ntshwe efe kapa efe. Jwale ha re tswele pele re shebe hape dihlopha, di-category tsena tse pedi tse o buleng ka tsona di amana le bolipi e leng predictability ba tse kenelletseng e leng di-inputs. Motlolo wa deterministic e leng ho fehla ditholwana tse tshwanang tlase ha sebaka set se qalong e leng se initial sa maemo a tshwanang. O sebetsa ka tse kenelletseng, inputs tse ngotsweng letlapeng e leng predetermined, ho bolela ho a tsejwa na ho tla latela eng systeming e kwalehileng, e closed. Athe motlolo wa lotho o random, o jwalo ka ho tshela ditekete ka katibeng ho nto fuduwa ho ntshwe efe kapa efe, o sebetsa ka ho lepeha, ka ho se lepehe, o sebetsa ka ho se lepehe e leng unpredictability ha tse kenelletseng. Mme tholwana ya monyetla, chance kapa tlhohlelletso ho tswa ka ntle ho system di a laolwa. Computer ke sesebediswa tool se molemo o sa lekangweng se sebediswang ka home kontrakeng ya dimotlolo tsa dipalo, maths tse mathematical. Diprogram tsa spreadsheet di fana ka kapa di etsa provide ka sebopeho, frameworks se mahlakore a mabedi, two dimensional, ho hlopha kapa etsa device dimotlolo le ho fana kapa etsa furnish ka di-calculations tse fapakaneng. Di fehla kapa di etsa generate dinomoro tsa lotho, di hlopha kapa di hlopha di etsa di a seta boleng bo fetohang, variables. Hape ke moo mathomo series a di-formula a kgobokaneng a entseng build up. Jwale hona le moo ka bontshwang na bokae output bo hlahang ho motlolo wa tshwantshiso simulation o bontshang ho pharalla e leng flow ha motjheso, heat, fatshe, fulurung e leng floor slab ya concrete e phodisitsweng, e entsweng cooled ka metsi a ka hare ho di-pipe tse tsetetsweng. O tla bona ka dibaka, di-area tse ntshofaditsweng, tse shaded na fatshe fulurung
e leng floor slab, ke kae moo ho batang ho potoloha di-pipe tseno. Jwale boleng quality bo hlokwang bo essential ba motlolo ofe kapa ofe bo lokela ho ahelwa ho etswa constructed, bo lokela ho ahelwa ho etswa constructed sebopeho se itseng, hape ka tsela e itseng bo fokotse ho rarahana complicity ha boemo ba moo dintho di etsahalang ka sebele. Ho bohlokwa ho hlakisa kapa ho explain, ho hlaka ka sepheo sa motlolo le maikutlo ao a entsweng ho ipapisitswe le ona, isita le ho namalla e leng scope ha kamano ya ona. Ntho e leng object kapa ketsahalo e tshwanang e ka motlolwa ka ditsela tse ngata tse fapakaneng. Dimotlolo ha di a phethahala ka tsela efe kapa efe ka lebaka la moedi e tobileng mofuputsi. Meedi e leng limitations medium ke bosiyo ba kutlwisiso e felletseng ya basusumetsi, di-variables, ho se otle botsekeng, inaccuracies, ka tsela eo ho kenellana le interaction ha tsona ho motlotsweng ka teng, isita le keketseho cumulative ya ditholwana ya diphoso tse nyenyane tsa sebaka setting sa kapa se qalong, initial setting sa motlolo. Jwale ha re otlile hakana, ha re kgaotse re emise mona, re tlo tla re kena tabeng e nngwe hape, leseli ya mefuta ya ho fuputsa. Mona mo ntse re shebile ya mathomo, metheho ya yona, mme re tla re sheba ntlha ena e latelang. Qanollo ya lesedi, tatha la dipalo, quantitative data, e le hore analyzing quantitative data, ke yona ntlha eo o tlo tla re sheba videong e hlahlamang. Re sa utlwile hakana, ha re teane hape, ske wa lebala hle weso ho subscribe mono, re nne re tswele pele ka thuto ena ya rona. Khotso.